prayer cell Lamkai dòng yêu movin tu nilhah veng Lamkai dòng yêu movin cho le mò bộ na chôm nei yêu movin tu nilhah kisu khom hi mi poi mongan chang kisu khom wa he ama wang mò bộ nei su Kevin yang la imo po na number 1 to pathian to I hoki ka I relationship pau hi hi ne hi chi pa tu nilhah kan tu chania kan sei pa hi chi pa hi number 1 hi ne hi chi pa hi nei to pau leo hen I pi mo po na nei jong la chun prayer sa Lamkai jong la chun veng Lamkai jong la chun hobung Lamkai jong la chun ai lo le I pi Lamkai jong la chun na bol na to zo sia pathinin na khut so that he bo ni he amen tu nia hi I topic wa hung ki sun bang chun how to serve God's purpose in our life ti ba hi sei du he ye chun I main topic wa na lu taw hetin I mu so ke na vai mo slide head kimoe knowing and serving your God-given purpose ano say ute whole veng Lamkai hi jong la chun nang ma purpose serve bolding veng Lamkai na hi po na cell group leader al prayer cell Lamkai jong nang ma purpose serve bolding cell Lamkai na kilhan hi po na ai lo le missionary box hong ham ai lo le media team ham EP mo po na ni kipejong se hi nang ma purpose serve bol la dinga mo po na ni kipe hi po na kayong pastor ako hi kay ma day kay ma purpose serve bol dinga pathinin ai ko hi po he ibon zawai mo po no neo jong alin jong abona khatcha mi him purpose serve bol dinga ai ko hi po na he za kai pathin lenga mai bol zo se hi pathin purpose ama purpose ileng pau ipakai pau ama purpose serve bolding up pathin ni koi wa na ya chu knowing and serving your God given purpose hi I het lo wa hi le pathin purpose hi I het to lo wa hi le tho su bulit na tong hi diu agaum lo ding hi abana pathin purpose hellowa nai to wa hi le itil bol ho he good out of religion ai lo le out of duty mo po nai kipita ja chu society sunga iho MUNIRKA sunga lo le KWS sunga dinga ai mi khat hina chu khang pha khat hina chu mo po na hong ki hop na chu ki chang khai ta ja chu alo the lo wa to di he jeng e tia hi chilung pu na chu I mo po na ho hi I to wa I bol wa hi le pathian lo pi na chang lo ding I bol to I khot so pathian amal som lo ding tho su bulit na tong mai hi do hi ne chi chui hi kha wa hi le agaum lo ja chu na phat jong mang bek na chule na boy no ho na boy lo lo ding he chu mo po na except I bolo hi phat man tam ta sacrifice I bolo he na ko on phat le bol na nge ti hello he na mo po ni ki pe pa hi ngai cha dung zu ya available hi ngai a hi ja chu mo po nei ki pi te nga hi le I hin ho I pha no I man di wai ta ja chu I bol pau hi a purpose pathin purpose pa chu I to ho ngai na na chi bol kha lo wai hi le tradition me hi ding hi na pathin in amal som lo ding hi ne ya chu tu nilhah ong ki khom do se nang ma ai mai ma mo po na inai so ke wa hi in na mo po na department
na ki pi na ma respective responsibility a hi pathin purpose apply ibol diu hi tu nilhah I agenda wa ha so hin ana chalo hitin Bible chang khat ana simdo hitin proverb bung som lako chang som de lakhat mi khaden in sim te mavo kichi selling anyone Can come sim yam. Zat heng hayam. sim heng Alin WhatsApp ha na kayo Pasin semua. Pawa sim jam le chlaya pai kan sim betam. cha pai sim ding tam follow Okay. Proverb 19:21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. mi hemin alung chima plantam ta anein amawang azona le pathian chilgun pathian purpose bo alo singe ti na chu mi hem ikite teng le ahat zo in ki zo na mawang pathian to kite thai koi ma ki um pon na ya chu eima I Christian hin ko chule imo po na wa pathian purpose ikidal phasa wa mai sin he achu ti teng labo pathian purpose ikipui sa teng labo ilor hin te dio yin he pathian purpose to akimat lawa hi le iti temin themin lang iti to say iti thep jong la chun la sa iti thep jong la chun iti falin fal ta jong la chun azon na le na fel tho ding yin he na chal ki do ten tham khat tu nilhah hi 5 purpose is say do hin 5 purpose is say masango hin point tham khat in saying thing random principles tham khat mention in bowling yeah life is short hin kho chome hesu ke ve na ale hin kho igel teng wa he le hin kum som gate chanbe ka hin na lo da ha som ko chanbe ka hin na lo ding ha ya ki gel mai theo hi ai wa nga hi koi man iki het po ben na chapang khat anu to chiop na achewa hi le cemetery chibui na achewa hi le chapang pa hin anu ko ma to heno mi kumizat hingham kumizat sinteng la mi thi ham atia hi le atile anuin boy chen lang han song ho vele chun apien kum achi kum ki ji so ke hi mutana te chi cho som khat join chapang pai hong ki le anu na dongin boy ipina mu do am atia hi le heno ka he thiem poi mi hem hi kum zo se na chi ti cho phi sei na ham kum zakhat achiloi men kum som ko achiloi men kum som gin achiloi som segi achiloi som gup som nga som thun som li tu ni chun in langa ka staff ho ka school wa staff khat anaunu chanu kum li chapang he tu ni chun a thi na phone ka ki ho pin na satta in apon le zengin taw na ka man pin ka tilkhouna kan nei kum lia chi na ya chu tu ni hi a ki khom ho hi kum som thum chung hi kyum so nan tin tham khat nan tin atam zo hi som thum noi na hi mei theo na ka he chat poi yong le a han lom chi po ben kum som nga chan ka hin te ding ha chi thei koi mayum lo na guarantee om po na he ya I had you khat chu ichi he you have been given just enough time to fulfill God's purpose in your life kum som nga hing ding hi jong la chun kum som thum hing ding hi jong la chun kum som sagi hing ding hi jong la chun pathian in atip he na pathian hin khona te pi hi ama to gon ama purpose na su bulit na dinga calculate abol to chara na pi ne budget abol aman purpose na pi pa kalwala pathian in phat na pi lo he na
hi chu nei in kho na nei kum zakat hing long la chun pathian purpose na hin sunga chu na su bulit lawa hi le thil na nga na hin kho le na phat na man chawai ti na hi de ngai ne ama wang pathian purpose adinga hoi ta na mana hi le na hin kho hi chom long le sau long le pathian ki to chana ama purpose na su bulit na dinga phat na pe ne pakai ji so example vela hen a choma choma na hin ko kum som thum la thuma ana thi hi ne ama wang enough na pathian na chunga hin ko a koi pi purpose so na su bulit hi ne ana vela han ban Joshua bung som la thum chang khat vela han mi chom khat in sim ki no please anyone okay part sim na dingin ke man in sim jing le when Joshua had grown old the Lord said to him you are now very old and there are still very large areas of land to be taken over sha hoi tai het thim deu khat hi pathian pa ni pi sa heb Joshua ko ma Joshua nam bol ding om na lain na to ding leiset kanan gama leiset na la bedding na lo bedding hi izat am tam ta om na lai zen ama wang nang wang na te wal tai cho pi sai na ham Joshua na hin khwa ka bol sa nom ka purpose hi tam ta om na lain ama wang phat na nei to poi ti cho what does that mean it is possible to fall short of fulfilling God's purpose for our lives if we don't live our lives carefully, focusing on God's purpose. Pathian purpose focus bola hin ko ding chang tai man lo wa hi le he lo ka wa I phalu ki chai ding pathian purpose isu bulit do lo do hin he Joshua zong pathian nasata man chai ama wang pathian agon pi plan pa purpose pa chu anasubul hit zo ta po ne sila example hi na hi le gel chun Joshua in bon missable the hi le Moses in jong missable na Mosin jong kanan gama kitip na gama Israel te puilut dinga pathina na ko hi na ga ana puilut zo ta po ne na Mosi in bon pathian purpose a hiding banga na subul hit zo lo wa Joshua in jong a hiding banga na subul hit zo lo wa hi le nang la kai dinga I ya la hi le tu chan ge na hin khwa yong hi gel la chun phat izat iman sa ta tu ni la ki gel diu khat hi ne there is no time to waste my brothers and sisters every minute every moment every hour every single 24 hours is precious mit chobowin mit poi mo dan het thim he na achikon hobowin hin ho phat value ahead thim mo don't wait until your dying moment to realize the value of time and God's purpose today stop wasting your life stop wasting your time start spending investing your life for God's purpose amen ban na vekit hoten question in nong nge khalanin hin don bot vot lung set ta in where is the richest place on the earth leiset chunga leiset a value len pen ti dahana leiset man tam pen hi hoi lai hedem option tam phan nan pi winge oil field of Middle East Kuwait Iran ti hogama Middle East a thau tam nagam khu leiset khu aman tam pen hidem a hidem mihim lungge lai gel le ti thei thau he na
khatanan piving hoi chimantam zone tanativum. The diamond mines of South Africa. Diamond hi South Africa, Johannesburg. Hoi chizo hi lay sit hi mantam zone ng anagyalwa. Middle East. Okay? Middle East tiloyum diwahin, diamond mine tiloyum diwahina. At sa hello hey. Kan saying pahin shock na hi diwahin. Kay gyalda na bang. The richest place on earth. Lay sit mantam hi hoi lai ham. Cemetery. Ipika say na ham. Ibola cemetery hai kati ham. Meaning artha ne ka say na. Suma mantam hai kati na ipoya oh. Ka say lo na point ju piham mitya hila. Pathin purpose tam ta subulit zolo alay sit aki buya tamatam hey. Pathin in ato do sa anom tong do zol tolowa amuchia ki chay dan alay sit aki buidan hitamatam hey. So many ministries that were never started. So many potential Billy Grahams who never became Billy Graham, so many big powerful evangelists, powerful prophets, powerful pastors never became. So many churches that could have been planted never got planted. So many books that could have been written never written. So many songs that could have been composed never composed. All buried underground, 6 feet deep. Sumsa ngayong mantamzo, sana dangka sanga mantamzo, mintan sanga ngayong mantamzo. Isa kay lazy natin mantamzo siya sanga mantam pen, patien purpose, patien tilgon, patien togon, subulit hiyahiin. Hichihi subulit zolo wa lazy na kibui cemetery kibui hatamata na. Hichi point ato kasi. More than Middle East, more than diamond mines, the cemetery. There's so much, unfortunately, so much unfulfilled destinies, unfulfilled purposes, godly purposes that are buried in the cemetery. Don't take your purpose to the grave with you. Function, focus on your purpose today. Fulfill your purpose today and go to the grave empty. Like Job, say, naked I came to this earth, naked I go back. Don't take anything with you to the grave. Use everything, invest everything for the purpose of God on this earth. And when you go to the grave, go empty-handed, because it is going to lie under the ground meaningless. Amen. Banan vekit lewhen. Ex bung som latum, sang som tum lagu. Now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. David chun akhanga dingin patien to ogon tilgon ana subulhingin hichana subulit jaw chun ana imutai ana chitai so na ya chu David in patien in ahin khwa koi purpose to serve an ball man in hand, fulfill an ball of in hand. God's purpose for your life is always bigger than your personal success. David lolhin tam ta nei cho amawang patien purpose alolhin no ho patien purpose and hi pun na alolhin no ho aho sat do ho gala zo ho za kai ho chu bonus patien purpose ana subulit pang so hile Israel namadinga patien lungtim hetim pa leng pa hi a Israel pumpi anawai homa chunga anawai homa patien hatsa na pana ama ko na atapa Solomonin temple patien ho inthing sa do ana uma
Messiah pakai Yesu David aku line aku na humpinga David sapa ani kiti na pakai Yesu kici purpose pacu ano subuling ina a purpose to ama personal success are limited lo na a generation akhang adinga ano subuli dahin tu niya yung God's purpose for your life nang mahin ko kay mahin ko patien purpose si personal success na to imu elo le kasim na elo hindu pasa nga hi lin zo tu piso ina if you fail to fulfill God's purpose for your life it is a big loss for your generation. David fulfilling God's purpose in his life was benefit for his generation. You fulfilling your purpose is important for your generation. In fact, for the generations to come. John chapter 19 verse 30. Pagay Jesu achi konsun hitin say na. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." Akichai tai. Ipikichai have ato ding abol ding su atsay na. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Pagay Jesu he is that iti voin vazong lao chipo ngai tila chilau di hitsu. Pagay Jesu he anat that zo po bine. Izak abol bang wa amain ama lunglam ta okay apatai kachai tai tuawang kachithe tai atia ahin nanal hado by his own choice na mawang ato ding achai to ka cha bol lo ine vanui le sit chon sit na ngai dama elo le vanui le sit chon sit no hozo se aman api cross atsu mihemin amulo ta asa chu cross at akikhet be bo kimuhia spiritual realm wana mam chu hele apa pathian ang sunga mihim te chon set na pa chu aman kipi pet ta so transaction aman kipi lai ta kipi aman hong kipi chai pha na ban ga ma pa in o tun wang chon set na mihim chon set na aman kipi chai tai pakai so purpose ki chai ta che ki chai pha chu na man okay it is finished ya hin na nalhan na ya imu ilat deu khat chupa kai su hi kum som thum la thum bo an hi nge le si na very important point so pe ham tele Jesus fulfilled his purpose in 3 years kum som thum hi a baptize changa ministry na pat amawang kum som thum la thuma prosa khat bel kum thum bo na to principle so pe ham it is not about how long you live. It is about whether you fulfill your purpose. In Joseph in say tawin na kum dakat hinglong la chu violet na hinlong to hey chom cha hinglong la chun in purpose na subulit jawa hilawang in ko chu na hinlong amen Hezekiah leng pa chu simi hesu kay na Hezekiah leng pa chu patinin chunga analung thein leng pha na hin pathin ging an hin ichun pathinin Hezekiah leng pa koma Hezekiah na phat aling tai anati cho na phat aling tai in na hin ko kala ding tai anati Hezekiah ni pi bolam banglam ave in akap in pathin koma pakai nanga dingai tin tam ta ka bol lo ham atia pathina ding an bol til pha bol ho cho ma le ma na kisin chinom point pakai nei hap ka hin ko nei hop nei zop be pin atia request bol ya cho pathin pan kumizat ahap be pia he muwa how many years did God add for Hezekiah anyone va sayo Hadana kum som le kunga 15 years exactly first king bung som ni sunga ho king mun na 15 years pathina na hab be pi so ai le
head di khat chu it's 15 years a hin be sunga hi Hezekiah hi tila pathian mit na di ta na pa chu next 15 years pathian na habbe sunga hi compromise tam ta bol ta ne chule cha a hin be ho hi Israel te adinga leng phamo pen ho ne hi ne Manase acha hin ho hi Israel te adinga pathian ging lo leng an hin ne pathian Hezekiah na phat aling tai ati chun nung lei selin an chi han lang hele phazo mei the ma denga na ma wang nei habbe pin the request about la pathian okay at pathian kum som langa habbe pi sunga chu flop de ne na koma mi atawa hele alo le video on ki bol ven lang khat khat koma na chi pha den hai tan ki chi ne pa ti ti mo bo pathian ni pha de te pi nawal hin te nga hele ichi mau chu phazo ding ne na hin khosau hi pathian de hi poi ka ti na ham hei poi in sau du pathian na dei ma mai ama wang hi chi lei set hin ko wa wang hi son set na adim lei set hin ko wa wang hi kum zani za thum hing jong le chun gan thei na le ka na le boina a son set na a dim hi na pathian pa ni pi no mu chu ton sot hin kim lo hin he Krista hong ki le kin ai tho do tiang la ton so na thi na talo na talo ka na talo hi chi pa chu pathian ni pi no mo hi tu hin ko ba wang hi hing sot hi jong leo hen hing sot jong leo hen not important what is important hin sung wa chu chom cha hin jong leo hen sau ta hin jong leo hen pathian purpose isu bulit diu pa chu poi mo hin he okay continue ball kit leo hen Pat chun pin avo ngoi se ho hi okay all right let's continue 2 Timothy bung li chang sigya pat chamget Paul in Pisayam Timothy henga I have fought the good fight I have finished the race I have kept the faith now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord the righteous judge will award to me on that day Paul in Timothy koma kaphat aling tai kato ding kas pathinin egon pi purpose kasubul hitai na I have kept the faith compromise ka bol po in pathinin ikaw na patsul kasubul hingtai tun I am ready ti so na kachi the ai tai ti so and now there is in store for me the crown ki pa mana sanding pa bo chu agal do ta so na thi ka long ala ta so for me to live is Christ it is ka hin na Christa dinga to die is gain ka thia la tung zo ka he ti so Paul and chi na ki cha lo dan dan chu tu ni Christian in ko wa chi nei ki cha pau te te ka hele ilagaw hin ko hi va na hele agam la dan dan chu pathian ni hi sa nom pau to ite pathian ilagaw hin ko e nei sa nom pau te tu ni ho ilagaw hin ko standard hi va na hele man le hi ding hi ne pakai je su ti lo wa kasubul hitai tingam hi Paul bo a hi ne ilai ichi Bible chang ani mu ne ya ila do no principle khat so if you fulfill God's purpose in life you will not be afraid of death in fact you will welcome it tunia hi chinai ki cha no aje tam tam ding hi aje khat hi hi kina hi le I hin ding do lai hin lo je wa pathian purpose ai hin lo je wa malam gal dot na lungput inei lo he na pathian long lam dung zin hing leo hen o chi jong leng ke dinga pakai anga ton so na ki pa ta ko um na dinga hi tia amalama chi zo wa imu diu pa ki pa mani san du pathian nga yum diu pathian in well done good and faithful servant ati ding pa zo hi
hichi kinet na pa do chu ong let zo te nga hi le si na hi bad news italo good news hi the hi na Christian hin kwa highest maturity chu hi ne chu hi thu makai ta banga principle tham khat se hi tun chom cha sau pun ta main point hi pathian purpose tam ta sei the he bible ko na hi dong la tu nia 5 ka sei no min it's a 5 purpose hi Rick Warren lekha purpose driven life apat boro ko bole kaman he ke ma own point he point explanation hoi ke ma point na explain kan bowling in bible chang chule presentation pa ke ma lungel hi in yong le a 5 points pa hi purpose driven life ki say 5 purpose pa hi kaman he asim khayum dio hi in sim khayum lo wa he la lung sit ten anasim te purpose driven life bible banta sim thei dol pen akamule khai na he chi aje chu hi bible hi lekha bu sunga ko bible chang hi sang thumwal bible chang quote ki bol hi chu it is full of scriptures like you say those say pathian thu to point those say bible chang a backup ki bol hi excellent book hi na hi cha ki say Rick Warren na say mi him hin khwa Christian hin khwa purpose nga ikipe hi ipiham hi nga purpose hi hoi ta I het thi ba ei ma hin khwa izuiwa chule ilam kai na wa prayer salam kai ho in zong hi 5 purpose hi focus prayer salai 5 purpose hi focus hi boluwa deng lam kai hon zong hi 5 purpose pa hi follow hi boluwa chule group le nai su khom teng long le chi purpose 5 purpose follow i bolwa ma mia ke ws ai su khom teng long le chi 5 purpose follow i bolwa e ma mo po na responsibility ai chi 5 purpose maintain i bolwa hi le i bol to thab jo se ba patien e ga sa de na e mal som de hi ne now what is this 5 purpose let's see number 1 worship hi lai sa me ko ai pone he la sa pa hi worship express bol na hi in music zaulo la zaulo ayong pathin worship ki bol thei tho we were created for worship but biblical worship is not just about music or songs it is about intimacy with God relationship with God pathin to ki guizo pathin pa kinaya hin ko nei pa hi worship hi ne biblical worship hi ne lai sa wa chilang gelwa paka ta pathin bo i gelwa pathin to ikinai pau ko ila pau chu iman cha o hi ama wang ila sa pau to ibol ho hi ipi ilam lo ham ipi ilam do ham lam kitile adi kit point ila sa lo music ball lo chu pi ham pathin to ikinai pau chu na lai sa song pathin to kinai nei pau chu that is worship it is not the song it is not the music it is the intimacy with God relationship with God John bung li chang som ne la thum apat som ne live at na pakai this worship chung changa lecture ball hi Samaria nu koma pisayam a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. Here I say no mutsu worship kiti tutsang hi ipiham Greek pawa New Testament hi Greek pawa ni kisunin koine Greek. Ay le hichi Greek pawa ani ki mang tutsang ho hi study bolte nga hele. A meaning tu ta po do hi. Ya pagay diso in worship atipa hi ipitut sa nga naman Greek pawa proskinio akipina na slide akazaw sa poy proskinio tiso ipitinaham to kiss nain kwa
quay kiss na ball siam azinei hoding achu kiss hi nu pakika bo so na ai lo le icha te to nan yau lai achu nanu na pa kiss na ball mai the so na ama wang midang zo si ki kiss lo pi so na kisu khom te ngole aphai tu ni kisu khom ven lai sa masung ven ibon cha ven khat ve ki chop su kelte ti lo so na ni lo ham who do you kiss? You kiss only those you have intimate relationship with. Ya so pagay sun worship explainable na ahi piyamanam ni himin kinay na pena amu ahead example amanahin na kiss is intimate, close. So worship is about relationship with God. Ya iho context sa iman sa anu mo sipiham. Prayer sa Lamkai hizong lachun, Veng Lamkai hizong lachun, media team hizong lachun, le missionary box hong hizong lachun, ipi mo po na hizong lachun. Number one purpose, patien to relationship na naibing bahin. Hichinay lawa, patien na to ahile, hogut hiding ahin. Na to lo se chu ga agaum lo ding ahin, chule patienin patien ki pa na jong hidi loading chule patien na ko na ki pa man na sanding de loading hi ne ka gel tam na phat na man cha na sumyong nan man cha mai the bang le iza kai sacrifice personal sacrifice na bol phat jong ding iza kai bola patien recognize na ball pi loading ga gel la chun thasit num laha na ya so i ball do siu hi pathin recognize a bowling pa hi thu pi sa bi wi ne sa pawa thu chang phalo ta khat hin sei leng bastard hi pi ki sei na ham anu apa ki hello ti na zo na zone than hoya ko na hung ping chapang chu bastard ki ti zo na eho en elo le ihon ki mang hi jong le sap ten ki se sit to na ne cho na ki ho sit to na ne cho pastor khat ve hi pachin na sa ta convict apol church len ta pastor hi congregation angai tai se cho church tu la pachin na sa ta in a poet cho pachin na sa ta in rebuke a bole ministry tam ta i boluvin engagement tam ta kanin ta salanga chu ministry na to tam ta ka bole ne hen amawang pachin to phat kamang man ta boy pachin to ka relationship hi invest ka bol man ta boy hi chun pachin in conviction na sa tan convict ai bole pachin in stop doing bastard ministry 8 years so isay na ham ito ho hi na prayer sa Lamkai na hihan lang na Veng Lamkai na hihan lang missionary box no hon may hihan lang media na bol may ipi dong la na bol so ministry so so I bol ho hi patien to relationship patien to kinai ta hin khoi nei wa hi cha ko na chu ito wa hi le patien recognize a bol nge hi amawang patien to ki he phalo patien to kinai na nei lowa mo ponai ki pi de atsu lo thei lowa na to ai to wa hi le patien recognizable lo hi ya chu bastard ministry ati pa chu hung hi ding hi ne na ya chu ilam kai sungu wa hi patien to in relationship pa worship personal worship pa hi neglect I bolo dio hin he so pite ho purpose number 1 chu hin he hichipa he hoita na ya hi le prayer cell member adang hoding ayong inspiration role model I hi dio hin he chi chu hi la chun
na personal life pathian bakinai jing hin ko na ya pathian gel ko pathian ang sunga phatman gel ko mi ne hi a hi le na member ho prayer cell Lamkai ni hi ai le na cell member ho veng Lamkai ni hi ai le venga na member ho in bet zuya na nei di hi he ima se hi zong la chun na hin ko chu example hi jing de ne chule na sei te nga he le na sei chu gi ding hi ne na sei chu a value ding hi ne chu na ding a chu ding hi ne he sap ten proverb khat a seven your actions are too loud that I cannot hear your voice na hindan na action na hindan pa hi aging be sen na tu say kangai thei poiti na cho na hin ko hi adi poi hi a chu ipi na sei do sei I ka sang thei poiti na cho as purpose number 1 Christian khat hina a Lamkai khat hina a hobunga mo po na nei khat hina a neglect ibolo the purpose number 1 hi worship patiento in relationship pa hi he number 2 fellowship Christian life is not just about believing in Jesus it is about belonging to the family of God John chapter 1 verse 12 but to all who did receive him who believed in his name he gave the right to become children of God here I say no mo hi ipiha say sao ngai point his point pa hi pathienen e hu hingu hi ichanga o kapeng tha tai kwa hi ka thiai lawan gam lut the kai tai tia lungong sela individualistic ti de ha selfish ta self-centered self-focused hin ho iman diu hi pathienen adei po ne pathienen e hu do hi wangam lut ding me ya e hu do hi poen lei set ai hin sung wa yong hi a family Christian family pathin pathin chu ipaw hi na hagawa Christian te ho ule naw hi ven family hi ven hi relationship pa hi pathin poi mo asa hi na tunya hi thing in say lew han kuki na amy hi na chu ikingai lut nau chu ama wang tu ni ke khom ho na hi lo mai theo he na ela alham pi society wi na hi la naga elo le kol elo le mai le zat dam to im ki te ka te ho chen amy a pau tho chu ki ngai lu chu ama wang a pau tho chi che sunga yong hi phunga ki ngai lu che ki chu na phong sai ho bo ngai lu hôm nan chu hau kip sunga yong mangu ho party sim party phunga ikingai lut no pa hi phung thi san ki hom han cho blood is more important to us na ama wam pagai ji su example le na hila khat ve thu sei lai ta hen a sei zui ho khadim hongin pakai na nu le na naute ho ahunge ti so na ki mu piding na hunge ti so ala pagai su pi se ya ko ham ka nu ko ham ka u ko ham ka naw ka gel tango na so nang mi dang ho ko ma ne ki man cha ai lo le ministry ne ki man cha thu na sei pe ta ai lo le hoi lam khana nom pe hen nas nain ko te hong han lang mi khalin hong han lang sir nain ko te hong e ti han lang nangin ko ham kain ko te ti lang hila chu nain ko te ni pi gel dan mol na thei nei ta cho na ama wang pa kai su na sei chu ain ko te ngai lut lo ham hilo pi cho angai lut cho ama wa pi se ya a sei zu ho ave na ko a chi ho hi ka so pi ka u ka naw ka nu ati na i sei na ham
spiritual relationship is more important than blood relationship. Why? Blood relationship is only for this lifetime. Spiritual relationship is for eternity. Amen. Now keep hina hong sai hina na keep gen hina lo le ipiham. Ipi phung hi dong le. Na hong pian na tisan identity pa hi lấy sit chom cha ding bo hi na. Krista hong kilai thol te ngol le ku ki talo naga talo ding hau keep talo ding hong sai talo ding keep gen talo tha do ki tim talo ding hi na. Bo na patien Jesus Christ artisanal hat dam cha te ki so ke ding. Hang at Revelation na chun nam zo se every tongue, every tribe kiti so na. And I just say pa ku tribal identity pa chu patien lengama pakai so hong kile te nga hele. Tribal identity pa chu poi mo na lai ding he ati hilo pi cho. Hita le do ni tamata me ne. Di po ne. What is the meaning? Lei se na nam chom zat cham kim ti da na pau cham kim zo se pathin lengama kim so ke ning heti na cho hi chi tu khang tu lei se khanga hi zat chom hi so ke bai wa nga Krista thisana dam chai hi je wa chu pathin lengama ibon cha zat chom tribe chom se apat pau chom se apat hung hi dong la han pathin lengama hung hi teng la wa ibon cha wa kha hi khom dio heti na cho na evanga kim khaden betang Bible Revelation na ki say hila every tribe every nation so tribe is very important tribe will focus ha bolong ai that is not the right interpretation of the scripture the tribe inam ngai lut loading tinam ai poi ye mi society kangai lumama ne amawang ka tribal identity ka ai mi hi na pa hi number 2 secondary hi na number 1 to ka Christian identity pa hi na amen ichi hi gelha sahi akitamen he tuni kisukom hola awang hi hagaw mingen hi dio ka tasan ka kinemen ichi problem hi nei lo dio ka kinemen he nui zarung da khat Black Day iman pau hi kei geldan en wang na pathin thu to wang kitu in kamu pon he ama wang chi thu hi sei hat ka hi pon he kalung lut poi na it's a political statement it is not a biblical standpoint it's a political standpoint it's not a biblical standpoint so politically fine political reasons na injole government in hay mil khantin minority group hi na upa ichipa hi it say they have protection in using diupa government consideration in using diupa it's a political standpoint hagaw thuain say tinga hilawang ngai dam lo na iso na kun bolong la kati ama wang ka say nom point chu so point ka say nom chu icho thua ki say tinga hele I always say that I don't really believe that Black Day observation is a biblical principle. It is not biblical. It is unbiblical. We should convert that into a white day. On that day, we should publicly proclaim we forgive all those people who killed us, all those people who did violence to us, destroyed us, and were merciless. But today, in the name of Jesus Christ, we, the Kuki people, we want to say we forgive you. God bless you. Itay lewan patienin ina mo amal something dan. Kaya lang kasi hana. Lugyal som name diwa hiin. Push ka ball nung point. Mawang kasi nung so hichi ka standpoint hichi hitso. Ay ba nga hi 2001 hitam 2002 hitam Black Day Delhi akhat yani ki manahi college akim lai ta khalsa college akana kai chlaya hi
khang tha dấu xịt cái chỉ số cái Thomas holoi Lamkai lai hin ke so Alen Khongthang holoi aso ani cái chỉ rally ani cái chỉ khat parliament koma CPA ho New Delhi ho protest ani ki bol hai na le cha photographer pa hin keilim manala kha chona mi tam ta lim kilan ha chai ba keilim khal pa hi newspaper a kum se le hong ki ta do hai an velem chun Black Day celebration Black Day observation lim hong ki ta do pa ho vele chun kalim nu diu cho trong chu ani nga ding nei me hilo kap ka pen kit na lai cho slogan ta ka kam kalewa ka pen pe ta lim ki lai che pa ho kum se le hong ki ta do anyway nui na dinga ne hot kan say hin yang let the point so let's come back. Our purpose number 2 is fellowship. Here to prayer sa Lamkai hi in lang beng Lamkai hi lang ipi Lamkai jong la chun na mel chi ding chu pathienin thagawa ikiloi khom nau pa hi angai lui agial kho ati pa hi gyal lo di na here to Lamkai hi na zong nivil hat hi ngai chule iki khop tieng wa hi le ki khop pa hi prayer cell ki khop ho hi abang le na boy ze as ni prayer salum cho and then undale o elo le as ki cancel tel o na ti pha zo hum be ke yin chini le chan china gyal do ngai na pathian purpose in yung ki su khom ji wa pathian ho khom pa hi pathian purpose in fellowship is very important ya chu ithasit lo hel de yin na so le khat la khat ikingai lut nau pa hi practice ibol na de yin na its purpose. Okay, let's move on. Pat ki chai tul tan purpose number 3, discipleship. Christian life is not just about salvation, it is about transformation. Amen. Romans 8:29, for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Christa limla mel, Christa mel, Christa chondan khandan, Christa tabang. Iso diu hi diu pa hi pathian plan hai na, pathian purpose hi na, character development in our lives. So say no mu chu pi ham. Purpose number 1, pathian to relationship, maintain the ball of up, prioritize the ball of khat. An ina ilagaw relationship pau iso pi ho, I khop khom pi ho, iki ngai lu do wa prioritize fellowship, prioritize the ball. Uto kil hona hi. Ema ihin ho wa Krista to ikilo che che wa ngai ne. Ikhan wa ngai ne aninia na. Ngai lut na ai khanongai kineo sa na ai khanongai chule tilpha bol na ai khanongai ngai dam hat na ai khanongai Galatians chapter 5 22-23 thagau ga ki sei koi ba dai love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control. First John bung ni tang somlanga ko na hele pi sayam vanui le sit ngai loading ngai lut loading dan le sit nop sa no hong ngai lut loading ho say na it's a character pa thien na holiness, purity, it's ho hi ikhan diu pa hi hin hai na. Purpose number 3, discipleship. Pakai Jesu hin ata sanding may ano hall po na anong zui ding ano hall yan na. Jesus, God is not interested in believers, he is interested in followers, discipleship. Pisa yan pa kay Jesus koy hile amale ma kithe na across ki put
cross ki put lo chun kanung zui thei pon te disana. If anybody wants to follow me, they must deny themselves, take up their cross, and follow me. Ipisay na ham. Imihim hinao ichon sin ho sel ha Krista nungizuiwa Krista character pa develop ibolowa ikhan diu pa se na hai na. As tu nia hi lamkai prayer sel lamkai hi na veng lamkai hi na Krista lim lamel pu ihiwa ngai na. Exemplary kineo sa na example hi ngai na. Yo hin igel khelu hi lamkai hi a hi le lunghan na ding right nei da na kikigel so na. Kayong khat vei vei. Ya ta lunghan ka bol ji thau so na ka staff ho chungai lo la ka member ho chunga. Phat cha ki khom loi lo le prayer cell group ho sa lo ho chunga ka lunghang ji thau so khat vei vei na. Ai lungel pau hi lamkai ke hi ja hi lunghang thei ka het ya kikigel so. No, that's not true. Lamkai hi je wa chu kineo sa na le ngai lut na hi member ho sa nga isan che ungai ne na member ho apun wa member ho kiluhan sa to jong lew lamkai ho kineo sa pa cho example hi ungai ne. That's discipleship. Ya chu nalam kai sung kum khat sung nalam kai sunga hi so pite ho na member ho in patien to na relationship worship patien to na kinai na pa hi amu dio poi mon hai na sel na lam kai sunga patien to na relationship na khan be na hi hen ani na fellowship ki khop khom na pa hi nang ma lam kai na sunga nom che hen so le fellowship ki khop khom pa hi patienin na ato na mun hi hen na. I wish for you. And number 3, kum hat dalam kai sungahin na mo po na sungahin nang mazong Krista lim la mela Krista khan nan chon danan na khan phat hi hen. So let the member ho jong abon ma thagaw hen ko wa akhan na hi hen. So hen na ka say no so. Number 4, in segang something thing is ministry. Tunia hi imo po no ho zo se ministry hi na ha aneu pen jong ministry hi na cha dom cha om mei jong ministry hi na pathina ding ki bol do se hi aneu om po na na ya mu diu ivat diu khat so we are not saved by good works til pa bol ja pathinin hu hing na ipi wa hi pon ngai do mo hi pon na we are saved for good works til pa bolding zo a chu pathianin ei hu hingo hi ne na tunin igel helven thilpha ka bola hi le pathianin ei ngai lu chom ding ham chai gi gel ki di lo he na pathianin na ngai lu na sa na hu hing je a chu thilpha bol thei na hi ne he fisi bung khat bung ni chang ko chang som ve na hi le for it is by grace you have been saved ngai lu za la hu hinga um na hi ta ve so na ta san wanga and this is the gift of God. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Hoichi masaam so pite ho. Salvation masaam, good works masaam. Hoichi masaam. Salvation masaam na. You have been saved to do good works. So you are saved, brothers and sisters, so that you can do good works for the kingdom of God. Amen. Jesus said, seek first the kingdom of God and his righteousness at the end. Go at the end. Bon chawap hu hingwa chizawatsu chilpa bol dinga anatong dinga ko su ke hi ne. Evangelist hen cha banga title evangelist na nei lowa hi le pathina tong lowa tong pathina tong thei lowa ni gi hello ding ne. Student is on lechun pathian ministry na pi thau thau hi ne ya chutunia prayer cell lam kai dinga your prayer cell is your ministry veng lam kai dinga na veng lam kai na chu
na ministry ne media team bol ho dinga chu na media bol chu na ministry ne amen hi chi ho bol dinga chu pathian hu hinga na pe ne van gam lu ding mai ba pathian hu hinga na pe po ne na van gam lu ding bo se na nga a pan na be pathian na pan na be ne hi a hi le mi wang se ta ni hi ding ya zu tu nya man cha the hi wa ikil hanwa mo po na min ipe thei pa hi ikipa dio ne pathian thak i thang wa dio oh thank you lord nang ma lenga ma denga neo cha yong la pan la na thei mo po na nei pe zen pa kai ka kipa kipa ta lung tim pum lung lu ta i to dio chi su i bol teng wa la pathian in e mal som dio ne pathian nei man cha dio pathian na man cha lo a man cha thei lo om po ne sangan bo na man cha thei a hi le na nang le ke alim le mela sem iti man cha da dio ha e man cha no mo hi ne he ma ma ilung put pau he poi mo ne chu tu nya prayer sa lamkai na hi tapoi ai lo la veng lamkai na hi poi member me na he achu le ministry nei lo na hi tam hi poi ibon chawa ministry pathen ni pi so ke we tau na me yong le ministry ne worship lead bolong la sa yong le ministry ne ipan na theizo still ministry ne okay number 5 at China every Christian is commissioned to be a missionary for the kingdom of God hu hing na chang zo se Christa zala apeng tha zo se pathian cha te zo se hi ibon chawa commission ikipe so ke we ne pastor ho reverend ho evangelist ho bo se hi po ne hey member ho lang ibon chawa Christian ne hi a hi le mo po na nei ne hi jing ne he pathian lenga ma dinga missionary ne hi ne ya hi ka sei no phado me ne de hi ai hu hi le khai simova na to nai hol no mu so na tam join let me tell you something na to an mu hi jong la chun pathian pathian bo han lang na to hoi ta mu te mu so ke ven my prayer for you ama wang isei no mo khat so leise na hin na to mu zo hi jong la chun na to nei hi jong so officer hi jong la chun pathian lenga ma wang jobless na hi lo hey pathian lenga ma officer na hi ne every Christian is an immigration officer for the kingdom of God immigration officer ipi say na immigration officer di pi bola gam khat chi tang America chi ding hitala chun visa apply na bol ngai cho na visa apply na bol chu passport visa office na chi ngai ta cho embassy na embassy an kun na application ni kun handle bol ding ham immigration officer so immigration officer has the authority to allow you to give you visa to visit a foreign country dunia hi pathian cha te hu Christian hi no hi Christa lengam pakai lengam pathian lengam a citizen hi ven citizen may hello pathian lengam a dinga ambassador immigration officer hi hi ne pathian thu isei phong wa pathian hello ho isei pi lo le apeng tha lo ho pathian thu isei pi te lo hi pi bol hi wa you are performing the duty of an immigration officer you are explaining to a foreigner who does not belong to the kingdom of God who is not a citizen you are helping them to become a citizen to get a visa to get citizenship for the kingdom of God so my dear brothers and sisters you are an immigration officer you are an ambassador for the kingdom of God do not underestimate your responsibility in the kingdom of God you don't have to be a pastor you don't have to be a reverend you don't have to be an evangelist you are if every believer is an immigration officer amen salvation is not just a gift it is
a responsibility. Hu hing na hi kipa chilpi may hi po na hey mo po na hi na pin tha niya van gam lut na ding may ticket ni kipe hi po na hey so pite ho mo po na len ta ni kipe Christian ki sandu na pathin sa na hi ni chu pathin lenga ma dinga sipay na hi ding pathin lenga ma dinga officer khat na hi ding hi responsibility. It's a responsibility hi hoi ta na subuling lo na chung thu kita ni ngai he phat khat teng le Krista mai din teng le ibon sawa report episode okay do hi ne ke jong hen cha jong prayer salam kai jong veng lam kai jong pathin anga phat khat teng le report epi do hi he mo po na kape le si na mo po na ni kape kaleng ma ding mo po na kape chu ibola hoi ta na bol lo ham ibola neglect na bol ham ibola thaseta na bol ham yung giti phat om ni ya chu ina to pau hi ibon chawat imo po naw neo cha cha hi jong le pathin lenga ma dinga emission wa hi he amen ya chu purpose nga i saving number 1 purpose pi ham worship pathin to in relationship pau hi i purpose number 1 na to iza tong long la chu pathin to relationship hoi ta na nei lo wa hi le na bol lo se chu bastard ministry di chu hiding hai na Matthew bung se gia ku pi se am pakai ti zo ti chan se pathin lengam lu ding hi poi ti so na ama wang hi chi ko ni le chun pakai namina chili za kana bola na to tam da kana to namina chila sanga kana no do wa anadam mo kana dam sa wa namina na thu theng kana sai ponga ti tam ta om ni hi in hi long la ken kaiman koi na hi ka hepoi ka ti ding he ti so na pakai ji sun I do not know you ka ti de ti so pakai sun bi sai na ham no ki ti thu chang po cha khu kis enjoy to worship is so na worship gymnastio kiss cha no ki ti pa hi ai kina he le pi sai na ham nu pa ki ti ma na ki het pa ho sai na so thu chang Greek pa zo ka hai mil tai but it means intimate ya chu pakai ji so in ito pau sanga ama to relationship pau hi priority pe point mo sa hai na i relationship patien to Krista to kinai ta in hui nei wa le hi cha ko na chu ito zo sio chu Krista in amen cha na wi ding ne amen ya chu number 1 chu hi in worship abana number 2 chu fellowship in seven hagao relationship poi mo dan pa ik khom ho apoi mo dan pa neglect ibol lo hel de thasit lo hel de pa in seven thum na a discipleship Krista lim na mela Krista character ai khan diu pa chin na ai khan diu pa ngai lu na ai khan diu pa in sei ta wen na pathian purpose hi Krista to iba diu pathian purpose aninya ki khang hi ne na perfect ki zo pon de chi khanga chi hin ko hin long le na good san na ki bol na ki ham bol na chan pa chu pathian aga na pi ri ki pa man na sa ni na number 4 ministry ibon chawa pathian ministry ai pe so ke ai ne pathian to say yang han lang ai lo wa he prayer salam kai han lang ai lo le toilet su theng mai han lang in sung thi le zut mai han lang cha om mai yong le ministry pathian ang sunga anel om bo ne i bol to zo se pathian mai ba na pathian lo pin ni ai bol dio ne last I say to mission in ai so ke ne pi ham pathian thu sei phong niu pai sei no he na Bible chang khalani kasim hein last purpose 5 mission chung changa 2 Corinthians bunga chang somni na we are therefore Christ ambassadors ex bunga changen you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witness tina na Matthew bungi chang som laget somni na pi sayam sim hom so kelte Matthew bungi chapter 2 verse 18 to 20 then Jesus came to them and said
all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Immigration officer, ambassador, mopo na hai na. All authority in heaven has been given. Patien lengam authority do se jo Krista ki pe hitain. At Krista chu prime minister ti dam president pa hitain. Adang ihosi se hi ipiha ambassador hitaben hai na. Immigration officer hitaben hai. Ya chu imopo no chu ipiha go and make disciples. Ipi say na ha, go and bring new citizens for the kingdom of God. Baptizing them, teaching them to obey everything I have commanded. Ipiha patien lengam constitution. Patien lengam a citizen nahi dinga la patien lengam constitution nahi ngai chla na. Immigration officer, ambassador ho mo po nahi ne. Citizenship apply ball ho in patien lengam constitution, patien lengam patien thu say pi ding rules and regulations say pi ding icho say immigration officer mo po na chila na icho say na yin eh. So Great Commission is actually the Great Commission is the job description of an immigration officer for the kingdom of God. Chicho here kan say sawin yung le ipat sompi diu kakinemen point khat lan ni chai yo le pat sompi wa yung le tu nilhah ki khop lo isei lo chu maintain tu